What's up guys, it's your boy Beno in evo tole je novi dan in novi vlog za vse moje BBL skvarovce in memberse from Slovenija ali v tujini. Guys, zdaj grem tule proti Pomaranči, Mateja skrbiš in njena klapa je prišla in gremo v Rakičan žurat. Tako da guys, verjamem, da bo še en zanimiv vlog, tako da definitely subscribe, share in vse to naredite, zato ker prije še več zanimivih videov. Je pa res, da jutri delam jaz in ne vem kako dolgo bom v Rakičanu. Verjetno do kakih 9, 10, 11, ampak definitely do enih zihar ne bom, ker moram se zgodaj vstati. Škoda, ampak that's the way it is. What's up guys, evo tu sem z Matejo in zdaj Matej hoče prankat nekoga. Mateja, koga hočeš prankat? Reči, da si se zgubila. Koga prankat, da ti je denarnico spizdil nekdo? Daj ne. Ja, Teja, to moraš narediti. Fuck a cap and gown, we gon' make it out, that's the truth. Fuck hitting the works, I'd rather hit the bull with it though. Mama want a son to finish school, but I just wanna whip it, hit some chicks and show my jewels. Since when you ever see me even keeping on the fuck? Since when I ever listen to niggas got too much pride? I just wanna say that I did instead of I tried, and made it out the city when niggas barely survive. And I know these niggas hate. Zdaj pa gremo not, žurat dežuje as fuck, malo se je vsalo, ampak mislim, da bo nehalo, guys. Bomo pa verjetno v šotori bili, nažalost je vreme slabo danes. Ljudi, kaj bomo rekli za danes? Tako ja, 1-2 urci bo, mogoče 3 urce, pa je to, guys. Bomo snemali Bql in potem prijejo pač te gosti na vrsto. Zdaj upam, da bo zanimivo, ampak meni Bql osebno ni všeč. To nima veze, veze ima kako dobro poje. Pojata lepo, ker sta bila na Eurovizije. In Slovenci nimajo okusa večina, tako da so zato z njega zbrali. Guys, tu smo, pripravljeno je za kres, kurere, tu imamo oder. Mateja že leče, ker misli, da je Bql na odru. Mateja, kam ti lečeš, pizdo? Mateja, kam ti lečeš? Maš to? Guys, že pripravljajo zaludnico. Kaj dogaja, guys, tu smo, zbiramo se, ura še ni prava. Ja, nekaj bo od današnje feške. Se Vitez Vran preda? Vitez Vran je že modr v obraz in se preda. In zmagovalec zadnjega boja, Vitez Branimir Zdravnega Varen, aplauz prosim. Vsekakor se je potrudil za to. Ali žalostna novica, Vitez Branimir je zmagal dva dvoboja, ravno tako jaz. Halo, lačni Franc, oba imamo isto točko. Še en boj. Finalni boj med Vitezom Branimirjem z Ravne Gore, najtežjim vitezom nemških dežel, in Klaus Marsborški. Kdo bo zmagal?
je pripravljen za maskiranje. Od tega je odvisno, ali gre ta gospa domov kot nedolžna ženska. In kdo navija za Klausa Marzluška? Kaj bo zdaj se ti zgodilo? Fajt. Glej. Andrej! Ajde, tu navijajte rajše. Za koga? Bilo koga. Darbi! Ja, kako smo videli, kakvi šampion je, ja, včeraj. One hour later. Iris je lačna in že je. Pa komaj smo prišli, guys. To je res neverjetno. Mateja, ti nič ne boš jedla. Nisem že lačna. Gregor, ti boš jedel kaj? Jaz sem se pa doma najedel taka... Mi trija polsko pijele. Kaj boste jedli? Imamo langaš, poznate langaš? Langaš. Langaš, čevapčiče. To je tako testo z jajc, mleka, gor pa pride kar hočeš, lahko daš čevapčič ali čebulo. Kaj vse še? Imaš hamburgere različne, tako pri fast foodi. Ne vem, samo bolj veliko molačne. Ko Bql Nika petek gremo jesti. To pa bo kdaj? To pa bo kdaj? Koga, zdaj ura? A ja, Bql 2 uri nekje. 2 uri bo... Eno uro, verjetno, ker zdaj so malo poteknali. Zaradi dežja. Zdaj bo kres. Res ne bo uspel po mojem, ker je mokro. Morajo suha drva zdaj položiti. So we go on, so we be strong. Our love is like fire in the sky. So we go on, so we be strong. Our love is like fire in the sky. Would you feel strong? Could you be alone? Our love is like fire in the sky. Walk and stay with us, see the day. Every day, every day. You and me together, we run away. Or remain, or remain. It's complicated. So we go on, so we be strong. Our love is like a fire in the sky. Could you feel strong? Could you be alone? Our love is like a fire in the sky. Hey! You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. That's not what I can tell. Someone like you and all you know and how you speak. Kind of love is on the girl through the street. Big corner, big pain the girl. Видишь, сейчас и ты будто me. Kisses a child, kisses a child. Baby, замочкай me down. Shadows of memories, you took up the noise. Psycho things of time. Psycho things of time. Nothing on the deep, things that makes us stop. No, no, psycho.
neki kaj končno učim. Da se kaj mrzlo? Ja, teba smo mi zdaj se gredi še bolj. Če znate pesem, jaz bomo pevili skupaj. Videl sem moto, zaprem oči in mislim. Nika se ne boj, živi delaj to, da čutiš, zloboj pa sebe. And all of our generations to come on, so come on, stop hating your favorite rappers, replace them, not put money in the making, plus work hard with dedication. I know, you wish that this could be you, and I know, you wish that we could be